Ngimangaliswa titha taJesu lebeti mbita tithi ungumkhohlisi, kepha uma bakhuluma benda loku labe bathide unemanga ngako. Uyawukhumbula ukuthi bakhuluma bathi lo mkhohlisi uthide ngelanga lesithathu utawuvuka, base balungisa ukuthi bayogatsa lethuneni. Sebagadzani phela, angithi ngumkhohlisi yini bese bayogatsa. Kukhona lebekukhuluma kuzazele, kunembeza wabo kuthi lo muntu lo uyawube tinto lathi shoko titawukwendeka. Kunjalo emhlabeni, mangabe ukhuluma liqiniso laNkulunkulu, unembono ngelikusasa lelihle leli selihlelweni laNkulunkulu. Mawuhle ukhuluma kunebantu labahle bashaywa livalo, ngiko utawukhanza bakuhlelela netinto letingasikahle ngoba banelivalo ukuthi funa lokhu lokushito kutawukwendeka. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadzini yaJohane sahluko 14 sifunze verse 21 kuya ku-23. Lowo lonemiyalo yami futhi ayigcine nguye-ke lo ngithandzako. Lowo lothandza mina uyawuthandwa ngibabe, nami ngiyawumthandza ngitibonakalise kuye. Maye Jesu waze wabalula Nkosi yami, waze wakhuluma into lengasiwo umthwalo, wakhuluma into lengangehlula nanami ngingumfundisi, ngoba mina ngingacabanga ukuthi makatati bonakalisa Jesu kuwe, nawe kufuna ukuthi wente tinto letimadima kakhulu, uzile malanga langu-40 nebusuku bakhona, kumbe kufuna wente tinto letethusako. Yebo, naloko kunayo indzawo yakho, kepha Jesu uthi lonemiyalo yami ayigcine, uthi nguye lo ngithandzako. Sewuthi-ke loyo muntu loyo utawuthandwa ngibabe, uthi nami ngitamthandza bese ngiyatibonakalisa kuye. Kunini lapho Jesu atibonakalisa khona? Uyati ngeke ngiphike ukuthi angatibonakalisa usemhlanganweni walabangcwele kuhlatshelwa kamnanzi, kepha ngicela futhi umcabange Jesu ebudzeni bendlela. Ma ungakakuboni kuwe, siyakubona eBhayibhelini. Watibonakalisa apha sive sa-Israyeli emanti aphuma edwaleni, wabapha nemana bangakangeni empini nema-Amaleki. Kusho ukuthi Jesu uyatibonakalisa anguNkulunkulu ungakangeni esimeni thide. Futhi utawukhumbula boShadrach, Meshach naBednego, bona bangena emlilweni. Nalapho livi lenkosi lithi kwabonakala umuntu wesine asahamba nabo lapha ekhathi emlilweni. Kutibonakalisa kwakhe angatibonakalisa before futhi angatibonakalisa during, atibonakalise ngaleso sikhathi. Lapha ethuneni kuJesu wabonakala uNkulunkulu ngekumvusa ekufeni. Lapho asimboni avela kumbe alenga lapha esiphambanweni enhluphekweni, kepha simbona emva kwayo inhlupheko, kuthi bekasolo akhona agadzile abuka. Kutibonakalisa kwaJesu sihlobo sami kude la atibophele ngakhona. Angatibonakalisa before inhlupheko ivele, angatibonakalisa usekhathi nekhathi nenhlupheko, angatibonakalisa emva kwenhlupheko. Wena nami asihambe sibe nemthandazo nemicabango ukuthi engabe kimi Jesu utatibonakalisa nini, futhi engabe utatibonakalisa kanjani. Alifezeke kuwe livi lelithi mangabe uyamthandza
naye utakutsandza atibonakalise kuwe. Amen.